Anay ko, nagsakit unay dato dyan ko. Aga nakaksamat tanalan. Ha? Sige. Itaray ka ni di ospital, di na. Tulungan na kalanan. Diyak sa matkabala na. Nagsakit unay. Kapailam na ita bakit? Adak lang dito eh. Saan ka abay-bayan? Babae man ang timpas ngay mo, bakit? Nagpintas sa maladaga. Sibi namin ang nga anak talakay. Oh, apay akasla saan ka naragsak, bakit? Agragsak ka kide, tananayunan man ang dagiti anak ta. Naragsakak. Iso na lang ta. Diyak kabsat mo ti pampanunutak. Sigurado. Adu manante sa uday jay. Pasig tumanan nga kakasakit nga sarsarit at ibagbaga na. Baybay aman ni Manang Trini. Aw-awatin talatan. Gagangay siguro iti nabakitan na balasang Uwan matkit di Ipagpagapo kanya mga asawak, alan. Apay nga da ka manan, alan? Kwa Manang. Umayak ko maumutang iti kwarta. No, adda Day tanto mga mintanak kay nga anak. Manang. Awang mga minti pa kanyo kadagit anak yo nga maapay nga anak kayong anak. Bayadak mo't laeng. No, maalak tay sweldo ka nagkarpintero, Manang. Uray ko man no sigurado na simpot to dagit anak yo. Amangan no makiasawa kan mga asawa dan tumot la dagos. Amangan no minor de edad da pay lang. Makinobnobya kan makinobnobyo dan. Asinon tungay ti makatulong kada kayo. No kastan to daramid da. Saan mo't kumaa, Manang? Kat, ape, amom nga raw, no pumod no timbagak. Manang Trini. Bagnang kayo, ayat ako namla na sino kayong agpapadoy ti anak. Adda asi ti Diyos, Manang. Ay na, kasta ka na yung tibagbagam. Di uray man naasin ni Apo Diyos na di yung mataksyonan. Awa na, aksyonan nyo Di kay anak nga anak, tani, kababain ka nagiti pagututangan nyo. Naiwarasan ti utang nyo. Saan nabali, Manang? Tahuston ti pito nga anak may. Husto at talaga na, agasam tapito. Isardan yung ti aganak. Narigat ti panagbiag kita. Manang. Mano ti utangan. Sangaribo lang, Manang. Igatang ko iti bagas. Daytoy. Daytanto mga minti bagbagak kada kayo. Anak kailang anak namin. Mangurkurangis kailang arudag. Kat, nakautang ka kanima ng trine ang lakay. Uwin ba kay? Ay, sigurado nga pinagsasauan na kamanan ni manang trining. Gapo iti kasta nga itsuram. Uwin Ngam, pinalabas ko latan nagiti imbaga na. Nagna dito'y may sa alapayag ko. Sa rimwarmot la iti bangir alapayag ko. Alan. Sa bagay, nairwama ko niti kasdi nga ugali ni Manang. Agsermon pa nga muna. Sana kanto ikan iti bulbulo makwarta. Ay, padasak sa tagtrabaho no makatanggadak. Anya? Ay, saan ay? Ipamaysam ki diti atensyon mo kadag iti anak ta. Kaya't ka nga rod nga tulungan, lakay. Mas kasapulan da kadag iti anak ta. Bakit? Kabailan kayo asuportaran. Babasit pala dagiti anak ta. Iso asikat rumbang amang taripato kadakwada. Ay, uwan matkait di Ngam, ala, pasensya ka lakay. Saan ka pala nga matulungan tadta? Naimbag to dumakalan dagiti anak ta. Oh, naggapuan ba kahit? Ije man iskwelaan. Kay nasa unak je maestra ni Bia nga anak ta. Iso kano tinapili nga kandidata ije pagadalanda. Anya? Kit narigat sa amod da ita. Kin kasapulan sa iti kwarta iti da ita. Kung namat je maestra na nga makitinulong kanong agla ko iti tiket. Anya? Maayatan nga medya maestra na iti kinapintas kan kay nasaririt je anak ta. Iso nga iso ti pinagkandidata na. Imala nga minkin ka analaing kin napintas bakay. Dua ta nga imalaan na lakay. Auntie, umayak man. Apay manan? Imbaundak dananang kantatang. Umayak ka no umutang iti kwartayo.
Tapagabang ko itibadok nga usarak inton coronation mi. Siyak nga min tinangabak, auntie. Nagkuna ngamin na kundi kandidata ka? Auntie? Dahil ngamin katimadi kada kayo. Feeling rich kayo. Apay, namnamaan nyo lahat ng tisweldok kas maestra? Nawanak kasano kayon? Auntie? Awan maitad ko, tadda pangaramata kiti kwarta. Ala, agawid kan. Agdiskitar kayo ti sabali. Naglalaing kayon? Da kayo kati papanan ti sweldo kon? Da kayo kati bibiyaga kon? Ala, agawid kan. Nasiyat na nagtungpal kay tigayat ka, Trinay. Agramdagi niya sa tao. Sikala ka na yun sa siggan na pagdawatan iti kwarta. Ay, agbaybayad damat kit di Iso na laang tamabulanan, sandan to agbayad. Basta may mayaman. Di mo ni kanida. Padasang may kanida. Tasinaan ka. Di na kumamat but-but nga niti kasta. Pangasim ka di Amumot minayat kan iti husto, Jimmy. Nakasta nga raon. Tong palam amin ngay baga. Tapno saan ka panawan. Para matlaking ka dagit ibagbaga. Iso din ganak. Uwan. Kat, saan ta ka di pa yung agkasar? Saan pa ngay na? Tawan pa'y trabaho. Narigat mo na. Nung mga sawa nga awan pa'y natalgit at trabaho. Ang damat trabaho. Uray ba'y. Basta sumapulak pa iti panggadak. Sige nga, Rod. Makaamu ka. Anya nga, Rod? Rumarta? Intag pa siya? Intalag shopping. Saan tangag pa siya rin? Nung makagatang tayo di masapsabal na. Agawit ta na dagas. O sige. Sikati makaamu, Jimmy. Sino di lalaki nga magsarsarong kar ka ni manang training, Alan? Nobyo na kanumait, bakit? Anya? Nasaysayat ko mga ron, nagkasardan. Tagdindin na damot tayo. Kasla sana mapagtalkan, ti panagroropa di lalaki. Ni, apa nga na ibagam de kasta? Jack Corsonada ti gargaraw na. Kasla adalas lastog na. Nag-amamuan di ay ati da nga lalaki. Tiksmit na kano ide. Ay, kat bagbaga amla taan ni manang training. Nga uray inaunang sika. Nang runak ko na mga sabwal iti iwas da nga nobyo na. Wen bakit? Kasaritak to. Training. Dahito iti bagbagaking ka alat for sale. Kita mo dito yung ladawan iti cellphone ko. Nan, kita agman. Ni, nagpintasan da ito alote. Saan arangkis? Patan. Wan. Saan ang aginteres iti dahi talote? No, pangit. Napintas a pagpatakdaran iti balay dahi to'y. Nangaro na kit igid ti kalsada. Kin nalakapay ti panangilako ti gayam ka. Kasta aya. Wan. Mabalin pa yung ahulugan dahi ta. Gayam ko kit nga ron. Iso nga lang tan. Hulugan ta dahi to'y alote. Honey. O sige, sikati makaamaw. Ngam, kasapulan ti down payment, honey. Mano kano aya ti down payment? Ta idis kitarak. Ibagam naman no. Alan da ka mat nga kandidata di may akatlo nga anak ta. Anya? Kat ko na di maestra na, iso kano tayo makaamo iti magastos. Alakit, makaamuda Tani, amuda mo't nga wanan tayo. Awan, maawata namat kay diti kasasaad tayo. Nagpipintas kun naglalaing ngamin dagiti anak ta. Bakit? Awan nga rudla kay. Dagiti anak ta te parabor ni Apo Diyos kadata. Oray saan ta nga naparaburan iti kwarta ta. Nagsisingpat ka naglalaing dagiti anak ta. Isu dati kinabuak nang tanya. Wen bakit? Pudno unay day ta anay baga. Nagsweldo kan, training. Wen, masapul mo kadiman ti kwarta. Kitwin na. Tani, paghulog ko man ni tilote at intin na ganda. O sige, alam ton ti paghulog mo. Sige nga ron. Tinak to man ang dalosan tilote ta. Ay, pasensya ka na, honey, Saan ka pala matulungan ang mapanagdalos ichay? Tani, makumiko makiti trabaho. Ang ambayam, tanod dan tuwaya, umayak ichay, tapno makitak mo. Saanan? Tigi di trabaho ti pamaysam. Tanarigat no mabaybayam.
Sabay, awan pa'y trabaho. Mababay inakin kan, honey. Ay nak, kasla agasawatan. Anya pila ko matipagbainam kanya. No anya ti kukwa matang, Jimmy. Manang Awan trining. kwartak! At dagas gastusak! At dabay bayadak alote! Kwa, manang. Sa anak nga umay umutang, manang. Umay kala ko maawisan. Tada basit pagsasangwan tayo amakan iji balay. Anya? Nangabak ngamin dagiti talo kakaanak kami iti beauty pageant, manang. Kat adamot cash ana pangabakan da. Iso Ay! na, Imbis nga agparamag kayo, idulin nyo kit di! Di yung pagparamag dayta, tapno saan kayong aguutang? ha, Agpraktikal kayo man? Di kay kundi lastog? Ulita ka, imbes nga agparamag kayo, agidulin kayo kit di, tapno dakautan nyo inton magipit kayo. Suron kon! talaga anayat ti Diyos, bakit? Saan ta amarigatan amang paadal ka dagiti anak ta iti kolehiyo? Taammo dati makitinulong ka data. Wan nga rod lakay. Ay na, pasigmat ngamin nga nasaririt dagiti anak ta. Iso nga iskolar di amin. Uwin nga rod bakit? Ay, malagip ko ti pananguy-uyaw ti kabsat ko kadata. Gapo iti nagado nga anak ta. Ken naibaga na pa idi. Ngawan ka no ti maitulong to dagiti anak ta kadata. Ngam nagbidot iti dayta anay bagana. Agad adal da pay lang. Ngam matultulungan datan. Anyan tulangan nga, inton makatrabaho dan. Ay, wan nga rod Ngam, ikararagta nga sa payla ko mata. Nasaya ato ti pagtungpalan dagiti anak talakay. Kansaan ta ko mga agimula iti sakit tinakam kaniman ang training. Taasaan nga nasaya at agimula iti sakit tinakam. Uwin bakit? Nasa oklaang mo't kidi Ngam awan sakit tinakam ko, iti kabsat ko. Jimmy, agkasarta ko man. Tapno agbalinan aligal ti panagdandan nata. Problema nga rod ti gastusin ta. Simple la akasarti angayen ta Uray simple, awan ko rata. Siyak ti makaammo. Aglonak. Saan pa nalpas tulhulugan talo ti? Manupay ayat ti udi ta, honey. 100,000 langan, honey. Ngam no ikasta amin ay. 80,000 la ka nun. Anya? Discount tan ti 20,000, honey. Isong agrimidyo ka. Aglon ka. O sige. Aglonak nga rod, honey. Alan, tulungan nakman amang sapol ka ni Jimmy. Ha? Apay manang? Mapukpukaw nga rod. Diyak makontak ti cellphone na. Idiintad ko ti 80,000 na pagbayad na itilote. Nagpukaw matan. Dakkel ti atap ko. Amang ano hinuldap da, kat insalvage dan di asawak. Mapukpukaw? Wino, talagang intarayan na kan, manang. Saan ko apadpadaksen ti nobyo, manang? Ngam kasta ti atap ko. Kukwartaan na kalaki di dadya tao, manang training. Anya, di mo man matpagatapan iti dagas ni Jimmy? Apay ko mga ramidan na tikas ta kanya kat ayayatin nakday jay? Pasensya kan manang Ngam agbalaw ka kuman iti kasta pa nagpukaw na. Ngam sapay ko mga rod. Nagbidutak iti atap ko, manang. Mabalintag damag, nana? Anya day jay, balasang ko. Sa dino ka din ito iti balay ni Jimmy lakami. Ay, awan matag na ganiti kasta dito lugar may basang. Anya, kunana mo ta dito iti address na. Ay, awan! San mi nga mo day tataaw? Anya? Sige nga rod. Agyaman nak nana. Mapanak pa'y. Ala, huston manang. Di mon sangitan ti awan kais iskan na tao. Kunak no adan ka binulig ko iti biyag. Naminalilaw naklagayam. Isu tinapnapan na namin na sweldok. Linoko naklagayam. Pati ti hinulhulog a kalote awanan. Binukudanan. Amangan di pa inusan apod nung ada hinulugan na adagaa, manang. Amangan nukun ko na lang da jay. Tapno maikamla iti kwarta. Anya? May bayamon, manang. Saan na bali? Adda kami dito Kan adda dagiti kakaanakam.
Saan da ka abay-bayan iti panagbakit mo, manang? Manang training. Adda kami. Kadwak ti asawak. Kindag iti kakaanakam. Umayda ka kano pasyaren, manang. Ay, ala, sumrak kayo. Ni, apa yung kasla agkukurot ka manang? Ay, masakitak ngamin. Diyak man amo, tamanipod inalilaw nak ni Jimmy. Kaslawan mat gaganay kaya kon. Agkakapsuta ka kanayon. Kat idi nagpa-check apak. Ado tinaduktalan da sakit ko. Anya? Anya, awan kadkadwak dito'y balay. Malmaldaya ka kanayon. Takasla akla pimpimanan. Umay ka agnay iti balay, manang. Ay, saan? Kababain. Kat kumusta kayon ngay? Nagpipintas matan kan nagtataar dagiti kakaanakak. Pasig da amin na profesional na gito'y kakaanakam, manang. Napintasin ti panggudanda ita. Anya, ay kat nasaya at naimbag man. Aywan gayam. Agpasyar kami intun bigat iti bagyo. Dahil ti may sa agagaramikin ka, manang. O may da kaawisan. Wen manang, kaya't da ka ngamin nga ipasyar na gito yung kakaanakam. Uwin manang. Makalawas tayo ijay. Tagbakasyon tayo. Pagluganan tayo ngay. At da ginatang dagiti kakaanakam alugan, manang. Naimbagla ka no, paglugluganan tayo. No kasdiyang agpasyar tayo. Aya, nakagatang kayo gaya man itilukan nyo. Nagpintasan ti biyagyo ita. Kat pakawanan da kuma. Gapo iti panangumumsik iti kada kayo. Mababain akon. Mababain akon. Gapo iti magpagakiti kalabas. Awan rupak nga isarang ko kada kayo. Mababain ako, nay. Ay na, lipato munday ta, manang. Tanabayagan anapakawanda ka. Oh, dismissal manan, Angie. Panag-aawidan. Iso nga as usual, amo man karamidam. Juan, Emilo, igamak manin dagiti bagyo ka ni Rogie. Adoy di bag ko, Angie. Igamamon, tagawid tayo yan. Juan, Rogie. Agan-anas ka, Angie, Juan. Takas tati akam mo kada tayo nga agkakaadalan. No kayat mo nga adda kadwang, agsingsingpat ka. Naawatam. Juan, Emilo, awan problema iti dayta. Okay, let's go. Ay, nagsakit ti abaga kan bukot ko, Lola. Ay na, apayan nga'y apo. Amangan mo't no inawit mo man ang dagiti bagdagiti kaadalam. Kapilitan tapno kayat dak agayam, Lola. Anya, ay una yun aya. Parigaten da kamot, dagita ka eskwilaam. Di dala maasyan kan ka. No jak aramidon tikas jay, saan dak akayat akadwa, Lola? Swerte akit di Tadagagayam ko analalaing ije pagadalan mi. Isuda nga min ti kalaingan ije school. Nupod no agayam ti pangibilbilangan dakan ka. Saan da ka aparigatan? Amangan no babaunan, wano alalay laang ti pangibilbilangan dakan ka, apo. Ha? Oray anya ditan Basta saan dak asupsup ladaan, Lola. Okay kanyak daytan. Angie, igatangan nakman iti danong ijay kantin, kan may sa hamburger. Juan, Emilo. Ay, oras siya. Igatangan na iti banana Q kan barbecue kan turon kan danom. Juan, Rogie. Ala, mapan kan, tamabisina kon. Masadotak ka mapan ijay kantin. Agawama. Juan, Emilo. Ay, talaga anatulnog na dyan nga Angie ka data. Anya, friend? Rumbang lang. Tano saan? Jakon pakopyan iti assignment.
ken jakon kayat akadwa. Ay, nauto-uto matiloka. Tiamunan sa kat gayam ti pangibilbilangan takan kuana. Di nalaan mo nga uto-utuan talaan. Nga ron. Anyat si Daam, Angie. Naigisa nga ugot ti kamuti, Emilu. Yak! Anyamot day ta si Daam. Ruot manan. Basta agbalon ka, kasta. Awan lakot, ruot. Awan ngamin sa bali ang mabalon, friend. Anya, friend. Di nakman awagan iti friend, Angie. Ha? Ag-friend taya. Agraraman ka man. Ha? Agkaadalan talaang. Ngam saan ta nga ag-friend, Angie. Naawatam. Ala, mangantan apok. Agan anos ka, no anya ti adda. Ano sam apok, wan. Tanay, jakmat makatrabaho na yan. Taadon ti marikrik-nak iti bagi. Wen lola, tinapatag, saan tayong aglangan amangan? Wan apok. Katarimaanong ti agiskwela, wan. Di ka pa ilam akinobnobyo. Tapno makalpas ka iti panagadal mo. Oray high school lang, apok. Tadi kamat kabaulan apagadalan iti kolehiyo. Wen, lola. Oray kayat ko kumatagtuloy iti kolehyo. Ngam, awan mabalin ko. Ngam, no palubusan daktong agtrabaho ak. Tapno makaurnong ak iti pagadal ko. Kayat ko ngamin at talaga ti makalpas iti kolehyo. Ala, pagsaritaan tanto dayta, inton nakagraduar kan iti sekundarya, apo. Ay, kasjay mo't ngamin dagiti dadakkel mo. Pinanawan da kan iti nagsinada, kataddan kabukbukudan da a pamilya. Di da kapay malagip nga umay sarungkaran. Busy da siguro, lola? Sana bali. Tadda kayo mat amang ipatpatag kanyak. Da kayo ti inspirasyon ko nga agis eskwela, lola. Ay nang, tundigatan di graduation tayo iti high school, friend. Kat itapay lang, kablaawan kan. Si kati valedictorian kada tayo nga kakaadalan. Thank you, friend. Katlaawan kamit tasi kati salutatorian, Roji. Ay, agyaman nag. Ay, si Kangay Angie, makapasa ka nga ta. Wen, Roji. Ay naasyan la dagiti mamaestra ken mamaestro ken ka. Iso nga impasada ka, Angie. Ha? Inaramid ko mat ti amin akabaelak, Emilu. Nagrepaso ak iti husto. Talagang adda dagitay nayanak at badan niya, friend. Ay, wan nga ron. Imbaglaangan, tanalaing ta na ipas ngay, friend. Puli tayo nganin, friend. Sa bagay, correct ka dyan. Ang ni Angie, pulida, ti tablerd. Oh. Wen nga ron. Ay, kaasim at daytoy nga, Angie. Isuti kulelat kada tayo nga agkakaadalan. Ay na, kablaawan ka, apok. Nakalpas kan iti high school. Agyamanak, lola. Para kada kayo ti diplomak iti panaggraduar ko. Ay, congrats my friend. Nagado ti awards mo, si Katika Adwan. Thank you, friend. Congrats Ah. ka. Lola, pasensya kayo Awan award, wano medal ko. Ay na, saan na balin, apok? Tinapatag, nakapasa ka. Umdasan abakaragsakat dayta, apo. Dasaya tadakan, Anjay. At dasa nga ilim, apo. Ha? Asino, lola? Sumra ka, tapno makitam.
Ha? Naimbag nga oras mo, Angie, kaanakan. Kumusta kan? Auntie Sonia, da kayo matgayam. Wen, taumay kayo kumustaan. Nakagradwar ka gayaman kaanakan. Wen, auntie. Apag iso nga rod ti umay ko. No kayat mo, pagadalan ka iti kolehyo. Ha? Agpaiso, auntie? Kayat ko launay Nga masapol, nga agnaad ka ijabalay. Ha? Adayumat ti balayo ditoy, auntie. Awan kadwa ni Lola. Di nagpakadanagan, apo. Awan problema kanya, nga uray agmay-maysa. Napigsa akpaymot, kabailak nga uray awan kadwak. Wenmet ngamin, Angie. Awan ngamin kadwami ijabalay. Tanagawid mo't tanti katulong mi. Iso ano kayat mo? Pagadalan da ka iti asawak. Ngam, agpay ka akatulong ijabalay. Kasanungay, Lola? Wen ko na muna po. Napintas nga oportunidad day taparakan ka. Iso asige, sumurot kan kini antem. Auntie Sonia, saan ka di pa'y nga agenroll? Diyak ngamin naka-enroll iti napalabas a semestre. Takunayo nga ita a semestre ti panag-enroll ko. Apay adiktaran nak, Angie. Ha? Di ka agpakalaing amang manmandar kanyak, Urayom nga ibagak dayta. Di nakununaan. Sorry, auntie. Awan pa'y budget. Iso nga anusam ti aguray. Mabalin ka di nga agawid akpay nga rod, auntie. Tainak bisitaan ni Lola. Inakmot kumustaan. Agawid ka, no ada kwartam. Apay, ada kwartam nga agbiyahe? Awan, auntie. Tadidak mo't suswelduan ditoy. Kat, nasakit tinakam mo? Di ka kat agyamat. Tada na pintas abalay apag nanaedam. Naimas pa'y ti kankanam ditoy. No anya ti kanon mi, kanumat. Auntie. Agabala, tapno di mo mat kun na. At to'y tilimagaso. Gumatang ka iti pasalubong mo kan ni Lolam. Ngam agsubli ka matla dagos, Wen, auntie. Di ka nagsubli ijay, apo. Tadi matgayam tinungpal ni Antim ti karinakan ka. Kunana apagadalan na ka, ngam saan matgayam. Uray ko man, no swelduan na ka, ngam saan matgayam. Lola, Di ka nagsubli ijay. no ngay sukunan nak ditoy, Lola. Siyak ti makamukan ko na. Di ka madanagan, apo. Lola, dadakkelan dagiti mula tayo anatang. Wen nga road. Ay na, kasla ka ano laang idi ka imulmula. Ita mangrugin ti panagbunga da. Wen nga rod, Lola. Nagadumot ti mula tayo. Wen, may mayat. Tapno ad-ado ti maapit, apo. Sa bagay mo't kit di, Ikararagta ang matyambaan ta tinangin na apresyo tinateng, apo. Tapno adda pagadal mo. Adda ka si titios. Patsyak adi na tabaybayan, apo. Lola, natsambahan tayo tinangin na presyo tinatang tayo. Dakkal tinaglakwan tayo itinatang. Wen nga rod, apo. Ay na, kasladyak pa dyan ang makaigam ta iti kastoy kadakkel ti kwarta. Agenrolak ka din, Lola? Wen, apo. Katida duma kwarta ta. Pagpuunak iti negosyo. Tapno adda pangalaan ta iti gastusan ta iti inaldaw. Ken pagbayad mo iti pagadalan niya. Anya ngay a negosyo, Lola.
kumpurme. Aglako-lako ak no isaw. Magpanunutak itinapintas a business dito'y lugar tayaw, apaw. Ala, apay nga itakalaang anagen roll, Angie. Naudi kan Imo na kamin iti mano atawan ken ka. Nagurnong kami pa'y ngamin iti pagadal ko, Emilo. Ay sus, kaasi ka talaga. Saan ka lang aro din analaing akas kanya? Awan pa'y gayang pagadal mo. Wen nga rod. Iso nagasat ka, Emilo. Da kayo ka ni Rogie. Taada pagadal yo. Ala, agan-anos ka. Ngam di ka nga tamarigatan dito'y college. Ang mga lumabagsak ka lang dito'y. Sayang ti kwartayo. Saan, Emilo? Aramidak ti amin akabaulak, tapno makapasaak. Agripaso ak, anaimbag. Lola, aguyak kayo manan. Ay, kagaangay na apaw. Tanaarbisan ak ngamin idi kalman. Di kay ngamin agpapaarbis, tapno di kay agsakit. Wen, di nakpakadanagan. Taagimbag ak tumatlaan. Ken adda agas atum tumarak, apaw. Rumbang laang nga agimbag kayo. Tapno napigsa kayo inton graduation ko. Ay na, agraduar ka iti mabit, apo. Wen Lola, naayat unay ni Apo Diyos. Tadi na tayo binaybayan. Nairemedyo ti kwarta a pinagadal ko, babaan kada kayo. Babaan ka data ko nam aapo. Tauray si ka, ado ti sakripisyum iti panagadal mo. Sapay ko mata, apaman ang makagraduarak, makapasaak iti board exam, kat makasapulak adagos iti trabaho. Ikararagta, apo. Ay, congratulations, Emilo. Ay, nasikan ti manager dito kumpanya pagtrabahuan ta. Thank you, Rogie. Di ka madanagan. Tangumaton to ti posisyon mo dito'y. Itatasyakon ti manager. Os, talaga? Wen, basta agpasimple ka lang. Tapno saan da ang makadlaw. Ay na, itapay laeng. Agyaman akon kan ka, Emilo. Kabarbaro man to'y lugan mo, Emilo. Wen pa pa, napintas ka di. Wan, gamayan ti sigo na lugan mo. Ila ko kon, papa. Nginanakot si ti ginatang mo ita. Nangalami ti kwarta. Ni papamat, manager to'y anak mo. Damagam no sa dino tinagalak iti kwarta. Manula at tawa na nagbalin ka, manager. Ngam nakagatang kan iti kastalugan. Nangina dayta. Manu a milyon ti balor dayta alugan. Nalaing ado miskarte to'y anak mo, papa. Ado ti sideline ko. At titibingay mo, Rogie. Gapo iti kinatulnog mo kanya. Wow, nagado a kwarta. Wan, tapno saan la asyak ti mairanranod iti maliklik sabta iti kumpanya apagpapaayan ta. Ako awan to nga tati makadukta liter aramiden ta. Awan, di ka madanagan. Basta pa simple ka lang. Amok tiar aramida. Nalakalaang alusutan dayta. Anyat serbi ti kinalaing ta. No di ta aramatan ti utag ta. Saan ka di? Sa bagay, nalalaing tamot lang adayong ang dagiti empleyado iti kumpanya nga ayan ta. Ala, mapantangaro din iti sigod nga yuyang ta. Tain tamanan makikasino. Sure. Anji, apo. Itay pailaan na uli maka. Apay, anyat pang panunutam. Adda ngamin napintas kan naliday adamag, Lola. Ha, anya dayta, apo. Maidistino ak ija abroad.
ijay ti pagisuruak kas maestra, tasyak ti destino ti boss mi ijay. Dumakkel ti sweldo. Iso na laeng, tamapanawan kayo. Ay na, apo. Sana problema dayta. Di nakpakadalagan. Tanapig sa akpay. Sige kitday. Gamatam dayta nga oportunidad, apo. Ha? No kasta, palubusan nak nga agabroad? Katuon apay kumaasan. Kat para iti pagimbagam dayta, Angie. Lola, Sana siyak ti panunutam, apo. Di ikit din napintas ang masakbayam ti panunutam, apo. o sige, mangtangdanak to iti agbalin akad kadwayo diti balay. Lola, Emilio, kasano da ito yan? Ada nakaduktan, iti papaaramin mo kanyag. Kit impulong da iti akin ko iti kumpanya. Problemam daytan, Roji. Eish. Basta agresign akon. Kasano akon ngay? Problemam dayta kunakmat. Panunutam no kasano amalusotam dayta. Ay, sana mabalin. Apay nga siyak lang ti agsungbat iti daytoy. Kat si kamo ti masterman iti panagkupkupit ta iti kwarta. Aguli ka. Ish! Tanangam ti panagsasaom, Roji. Di nak iramraman dita. Ay na, sana mabalin ko nakmat. Dua ta mang sango iti problema. Di nakbaybayan. Basta agresign akon. Awan lusot mo. Ibagak tumutla si kati mastermind. Papa, tulungan dak ko man. Dakkel ang kwarta tinadispal ko iti kumpanya pagtrab-trabahuan. Dahil launay day tagatad. Diyak ang balan nga ipaay. Iso pasensyakan. Papa, Nang ipipanam ka nag itinagdadahil agatan ti kwarta. naigumonak iti sugal, Papa. Impaabag ko iti sugal. Ay na, mabalod tan, Emilio. Wen, Roji, awanin ti maramitan ta. Ikaro ta nagpasulan ta. Wen nga ruwan, ang bababawi ak. Ngam naladawan ti amin. Oray siya, pagpapabuyak tinaramit ko. Kunak noog na nayon ti kinaragsak ko. Kapoy ti kado ti kwarta. Ngam nagpitot. Uray siya, nasisirapak iti silang ti adu a kwarta. Lola, kumusta kayon? Kastuya po, nasa lundatlat pa. Napintasan to'y balay tayo. Wala po, nagdakala balay. Ngam dudwa kami mo iti babaunan ngag nanad ti tawi. Taijay mo tabraw ti pagtrap-trabaho, mapaw. At the good news, Lola. Maidestino akmanan diti Pilipinas. Ha, agpay siya apaw. Wan, Lola. Iso nga agkadwata manan. Ay, nagsaya atan apaw. Kinid daw ko iti boss mi dayta, Lola. Ngamin, kayat kayo ang makadwa bayat ti panagbakat yu. Ken, at dapay may sa good news. Ha, anya dayta apaw. Maipromotak iti trabaho. Siya kun ti agbalin adin iti pagadalan ang nagisurwak idi. Anya, ay nakablaawan ka apaw. Agyaman tayo iti Diyos, itinabos dun aparabor na ka apaw. Wan, Lola, ni Apo Diyos amin tinagapuan dagitoy a bendisyon. Ala, agsingsingput ka nga raw duwan. Uray na nga aton ti saad mo iti trabahom. Agbalin ka kumalatta na pa kumbaba. Kundi ka agar-aramid iti anomalya, apo. Di mo aramatan ti kinangato ti saad mo, amang gundaway iti padam atao. Wan, Lola, laglagipak akanayon dagita abilin nyo kanyak. Anyat pang panunutan, Tina, my friend? Ay, manon atawan nga trabaho ak dito ak kumpanya. Ngam aging kaita, irregularak pay laang.
Ay, day tangarod, friend. Panagkunak, saan nga mo ti management ti aramida ni Ma'am Shirley ija department tayo, ha? Ngam, don't worry, my friend. Adan tulo tagun daway ama amuanda ti aramidan dahi Madam Shirley? Sapay la kumaat akasta. Tapno makorektar damot ti sana na saya at nga aramid na kada tayo akakadwana. Wala! Gapo lang ta iso ti head ti department, ison tinaturay, iturayan na amin asaan arumrombang. Ngam kasi tinakunak, adan to aldaw na. Iso adi ka maupupay, friend. Anya kamutantina. Manon adaras nga isursuro kay tirumbang nga aramidam. Ngam aging gaita, di ka makauawat. Manang Shirley, Nagkuna ama ng tiyawag mo kanya ka. Amangan no nalipatam asyaklat ti superior mo. sorry, Ma'am Shirley. Kasta, ma'am tiyawag mo kanya, saan amanang? When, ma'am? Denggam ti amin nga bagbagakan ka. Analysem anaimbag, tapno saan amasapol nga iulit-ulit. Makauma ka nga sursuro. Nabayag kan nga trabaho ditoy. Ngam awan latamot ni masursurom. Makapasaira talaga ti panagsasao ni Ma'am Shirley. Ay, hun nga rod. Nanggag ko amin nagitim bagbaganakan ka itay. Sapay la kumaat ta maamiris nanto asan anasaya at dayjay nga aramid na. Sabi ko ang panagkunak na ito lang nanday dyan nga ramid na. Naglaing agdilaw itipada na atao, ngam di na makita ti bukod na akamali. No apay mat ngamin nga dadagiti tao akas kan kuanaan niya. Bay amon, tinapatag ar-aramidam iti husto ti trabaho. Kasi iti kanayong nga ibagbagak, friend. Addan to aldaw dagiti kasken kuana. Sana may sa ti aldaw. Sa bagay matkit di Addan tulat ta, friend. Saan ang makasursuro? Iso ang pinagsasawa ko na. Ay na, bakit? Saan ko mamatakas ti raramidam iti katrabahwam? Anya saan nga bagbagam? Isursurok laang dadya atina iti husto nga aramidan na. Ngam saan mat ngamin ang makauawat? Asino kumati saan ang makapungtot? Sika ti head, sika kumati makaawat ka dakwada. Anta kumalatakin ka ti panakaawat kan panagpakumbaba. Ay saan? No masapol abog kawak tapno makasuro. Aramidak no day tatiwagas tapno maawatan na dagiti isursuro. Anya, No kasapulan pa'y nga ibabain ko iti kaadwan ti tao. Aramidak, tinapatag kat masurutan na dagiti rumbang. unay kamatin bakit? Tanangam ti panagsasaom ko naktumay. Ang mga no pagbabawyam to iti udi na. Ay, madamag kulaeng, ma'am. Anya day ta, Aldrin? Tangay si kati HR dito'y trabaho tayo, ma'am. Si kang arti pagdamagak. Ay, di mo ko mapanunutan, aman nakibiyangak. Ma'am, saan ka di pa ang regular ni Tina iti trabaho, ha? Nasuro ko na makatawon nga agpapaay dito'y akumpanya. Ang aging gaitakat irregular pa ilaan. Kinapudno na, ma-regular kumamatan ni Tina. Ti ur-urayan milangan kat ti recommendation nga agapukin ni Ma'am Shirley. Nga iso ti head ijay department nga ayan nyo. Ha? Di kay madanagan. Ma-regular tumat lang ni Tina. Basta adala ang ti recommendation ni Ma'am Shirley. Okay, ma'am. Kastagayam timbaga ni Ma'am Jenny kan ka, friend? When friend, ni Ma'am Shirley matgayam ti parikot, no apay, asaan ka ma-regular? Baybay amon. Ayos lang kanyak no saan na ka ma-regular. Takalpasan na iti abulan, saan ako na sumrek. Apay ngay! Planok namin nga ituloy ti panagadal ko. Ay, wow! Sana all! Amom, friend, dahil kina-irregular ko iti trabaho ti nagbalin akarit para kanyak. Tapno ituloy ko ti panagadal ko. Barang saan kunto na mapadasan ti kastoy. Akurang nalag pa rin tumangak. Tapno ma-regularak laang. Barang may santo nga aldaw kat makasapulak iti natalgad at trabaho. Jay trabaho asa anak nga gurura iti mano atawan. Sakbay ang ma-regularak.
Pasensya kayon, ma'am, nga magpakada akon. Ni, apay nga iti na. Adda ka din sa bali apang gadam. Awan, ma'am. Ngam planok ngamin nga ituloy ti panagadal ko. Kasta ka di. Nasaya at no kasta. Ubing ka pa eh. Ado pa'y dagiti opportunity nga agururay kan ka. Agyamanak, ma'am. Sapay la ko mataag subli kan tulat ta nga uray makaturpos ka. Wen, ma'am. Apay kit di na saan. Agsubli akto. Anya, saanan asumrak ni Tina? Saan ka ron, ma'am? Kinapudno na. Nagpakadagayaman ka ni Ma'am Jenny. Anya? Apay, adangatan sa bali ang pagtrabahuan na? Ay, diyan ka mo, ma'am. Yung tidamag ko, ituloy na ka no ti panagadal na. Anya? Ay nati ko namkit di. Iso asaanan asumrak, gaputa di na kayat ti paisuro. Ha? Agam ayos lang, nga oray saanan asumrak. Ado dagiti mabalin nga i-hire, saan lang nga iso. Ado pa'y dagiti nalalaing agtrabaho ditoy. Saan akas iti dayja atina, asaan ang makauawat. Anya? Anya ka di ti pakada ni Tina kan ka, Ma'am Jenny. Sigon kan kwa na, ituloy na kano ti panagadal na, Ma'am Shirley. Ti ko namkit di. Di na kayat ti paisuro. Iso asaanan nga may agtrabaho. Diyak mo, Ma'am. Ngam isumat ngamin ti pakada na. Oo na yan, dayja babae. Saan pa'y ang nagpakada kanya? Akas tagayam ti plano na. Awan parikot iti dayjay, Ma'am. Saan a big deal dayjay no para kanya. Iso anak ko nakan ko na. Awan parikot no dayjay ti plano na. Total, ubing paymat ni Tina. Kasayaatan dayjay ana panunot na. Nga agadal manan. Ay, makapa-stress! Oh, apay stress ka, baklita. Ay na, ma-stress ak man iti panagsasaulay dyan ang Ma'am Shirley. Ha? Taapay? Ay, nonya tinararamid na ni Tina idi. Isumat lat aramida na iti kabarbaro akadwami iti department nga yan mi. Anya? Ay na, kinapudno na. Nakita ti reaksyon ni Kelly itay pinabain na ni Ma'am Shirley. Nagadado pa iti nakakita. Makasangsangit piman di tao iti na may ana. Anya? Iti saan nga agbayag, ma'am. Pumanaw man ni Kelly kung naktumet. Awan ti agbayag nga agtrabaho ditoy. Nang runa ni Ma'am Shirley ti ka-department da. Makapasayar kaya ti panagsasauna. Agruam dayja a babae. Napay manayin. Anya manon tinaramid mo, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Pinagsasawa ka. Maruam. Bakit? Pimanawan ni Tina, gapo iti parang ibabain mo ken kuwana iti kaduan. Ngamita, araramidang manan, iti kabarbaro akatrabahuan niyo. Anya ko ba ti maaramidan da? Katsyak nga ron ti head. Aramidak ti kayat ko. Aramidak ti amok awagas tapno maisurok ida. No ti panagkunam, ket panangisuro na itangar aramidam, nagbidot ka. Anya? Panangibabain day tayo ti pada matao. Panunutem kumamay ti pakaibabain ng ti kakadwam. Sana at ti bagem ti pampanunutem. Di ka man makibiyang iter aramidak si Kaben. Di mo ammo ti mapaspasamak ija opisina. Iso nga agulimak kalaang no awan tinasaya at nga bagam. Kumusta kayong matanidyo trabaho yo, friend? Ayos lang. Apay, di mo kumusta ni Ma'am Shirley? Ha? Wan nga paiso. Kumusta mo tan medyo ahead the department yo? Ket isulat ta, nagalas lata ti ugali na. Uray dagiti kabarbaro akakadwami. Araramida na lang tikas iti inararamid na kang kaidi. Anya? Makapasayar nga ro tirik na. Iso nga wan agbayag nga agtrabaho iti akumpanya gapo iti ugali na. Ay, un gayam! Bunan lang matan ti urayan kat agturpos kanton, friend! Wan nga rod, friend. Kasla kaano lang idag kakadwa tayo iti trabaho tayo. Ay, un nga rod. Ay, naswerte kakit di, Gaputa, napimpintas to ti master kam at trabaho. Apaman makaturpos ka. Ala, basta di mo ton laglagi pen jay kina irregular mo idi agkatrabahuan tayo.
Ag-resign mo't gaya man ti HR tayo. Ni Ma'am Jenny? One Aldrin. Ay, apay nga nag-resign ka no? Mapan ka no dito boy. Diyan nga trabaho. Kadwa na ti asawa na. Ay na, asino nga tantungay ti HR tayo? Ag-hire dan to ah. Ay na, sapay la ko man, tanasing peto ti agbalin nga HR tayo ah. Imaya, gaputad da kayat ko asaludsudan kan ka, Ma'am Jenny. Anya dayta, madam? May papan itinadamag ko nga ag-resign ka kanon. Ay, uwan ma'am, pud na dayta. Ngam di kay madanagan. Taamok anasingsingpet pa'y ti agbalin to nga HR yung ngam iti siya. Si kakit dimat, ma'am. Awanan ti makaapak iti kinasingpot mo. Sapay la ko tagsubli kay tumanan. Mamisda kayon to, ma'am. Agyaman nak, Ma'am Shirley. Agkikita tayo tumanan. Oh, si Kamot Gayam, Tina. Kumusta? Kastoy, nasaya at mat. Kumusta? Ayun, Gayam. Kumusta mo't ti panagadal mo? Nakaturpusa kon, ma'am. Kat kaasi ti Diyos, naipasak ti board exam ko. Ay, wow! Congratulations, Tina. Maragsakan akparakan ka. You did it. Agyaman ako nay, ma'am. Awon Gayam. Hiring dan sa ita-iti kumpanya ang nagtrabaho am iti. Awanak ngaminan ijay. Ha? Pimanaw kan ijay, ma'am Jenny? Wan, Tina. Kitdamag ko nga awan pa'y naalada akasukat ko. Kasta ka di? You can apply. Naamwak ti course mo idi. Gaputan na ibaga kanyak ni Aldrin. Amok akabailam day chay. Sige, ma'am. Padasag to tag-apply. Kat agyaman ako unay. Ay na, sigurado adumakal ti mataday dya, Ma'am Shirley, no makita na ka ijay workplace tayo, ha? Aldrin. Ay, anya nga tamot ti maibaga na itaken ka. Asaran nga ijay sigod a department ti ayan munto, no bilang, no diket HR. Oh, Ay, mas daw tumat siguro, ah. Ay nasaan man nga iso ti pagsaritaan ta. Magnatakit din tap na makadanon tadago si Jayan ni manager. ay, ano nga rod, sigurado, hire on the spot ka. Si Kakit di, mat. Ay na, masigurado ko dayta. Sure na sure. Amo ka din ni Ma'am Shirley, ani tina itam ti kabarbaro nga HR tayo? Ay, dyan ka mo, ah. Maamuan ng tulatan, ah. Sara na mabalin na bugka-bugkawan na latan ni Tina. Kadwa tayo ti kumpanya, ngam saanan adito ayan tayo a department ka ayan na. No di kat ison ti HR tayo. Wen nga Rod, ay na, ma-excite ang man na makakita iti reaksyon na dyan, Ma'am Shirley, no makita na ni Tina. Padaanan tayo ah. Sigurado amas daw na dyan. Sapala ko ma, ta saan na abugkawan na dagos ni Tina na makita na. Akas iti sigod nga araramitan na. Agbain matan, ah. Nangat nga to nga amang tirang ko ni Tina ngam iso. Hoy, para makita. Tina, Ma'am Shirley. apay nga adda ka dito eh. Kunak man no dan sa bala trabaho. Nagsubliak, ma'am. No ti panagkunam kat awaten da ka manan. Nagbidot ka. Ha? Diyak kayaten ti saan amakaaw-awat akaskan ka. Nagturad matan ti pakinakam mo nagsubli pay lang dito. Ma'am Shirley. Naturad mo ti panagrosrosok mo niya. Angam, ha? Awan lat ammokon, Tina. Pudno ka di pinagsasawan nyo ni Ma'am Tina, di na minsan nga daw, Ma'am Shirley. Ma'am Tina nga'y bagbagam. Sus, nala daw kayo ti damag. Ni Ma'am Tina itan ti kabarbaro nga HR tayo. Anya, Iso ti simukat ka ni Ma'am Jenny. anya. Oh, diyak ngamin ammo ita. Kunak lakit din no imay laeng. Tapno agaplay manen iti sigud at trabaho na iti. Saan, ma'am? Kat itatam mo yun, saan nyo ko man ang pagsasawan? Tanay, nakababain unay kan kuha na. Datayon, ti under kan kuha na ito. Saan tayon amay-may sa iti department? Ma'am Tina. Oh, Ma'am Shirley. Kumusta?
Itaman pa nga imay ka dito ayan ko. Pasensya ka kuman, iti naisawang ko kan ka iti na minsan nga altaw. Ijak nga minamo, asi kagaya man tinaisublat nga HR ti kumpanya. Wen ma'am, siyak nga rod. Imposible siguro mamati kayo. Gaputa sigod nga trabaho aklang dito nga irregular. Manon atawan ti naglabas. Pasensya kay kuman, Ma'am Tina. Ayos lang kanyak DJ ma'am. Ngam pasensya kay kumamat. Ha? Sigon ngamin kadagiti trabahador diti kumpanya. Ado dagiti agrek-reklamo gapu iti ugali yung ma'am. Kat kas HR iti kumpanya, kat napanagnakakmat idi dayta. Iso nagkaykay sa dagiti empleyado tapno petisyonan da kayo. Tapno maikat kayo, ma'am. No, di kay agbalbaliw. Ha? Ay, kasi ngamin dagiti kabarbaro at trabahador gapu iti panang pampabain nyo kadakwada, ma'am. Ma'am Tina, saan kumamot akasta? Kasapulak na ito at trabaho. Maawatan kayo. Kasapulan nyo at talaga. Ngamuray dagiti pagpabainan nyo at trabahador. Kasapulan damad. Isa pasensya kayon, ma'am. Ngam no may kariyong agbalbaliw kayo, ikan kayo pa iti may sagundaway. Ha? Uwan. Sige, Ma'am Tina. Ikarit. Agbalbaliwak. Promise. No siyak, okay lang. Saan na ka narigat akasarsarita? Ngam dagiti padata nga empleyado tagrek-reklamo. Isa kasarita yung kumaida, Ma'am Shirley. Ala, katrabahuan. Agmerienda kayon. Gimatangak iti pagsasangwan tayo amin. Di kay kumaagbabayin. Ay, wow! Congrats, Ma'am Shirley! Congrats. Para iti Anya Aldrin. Congrats nagbalbaliw kan. Saan ka na natangsit akas iti sigod? Wen, tanaamiris kunti bidot ko. Gusto ni Ma'am Tina. Agpapada tayo nga empleyado. Agpapada tayo nga agkasapulan iti trabaho. Iso nga ipatid tayo kumatitunggal maysa. Akas iti panangipatid tayo iti trabaho tayo. Kat ulitek ti agkid daw iti pamakawan kada kayo amin. Kat agyamanak tainik kandak iti maisapay agundaway. Amang ipanagnak iti panagbalbaliw ko.